COVID-19 no nga toruo do milo laladon ditulun mantat di rurumolyo. Do kagumuan no potulun rurumolyo nga mantat do kukulan toy ko kointiho. Toro diti milo laladon mantat do kinotuduon toy ko kamaon dolongon di rumomolyo it posoriri kinoyonon toy ko kakamot miampay diri virus. Virus diti nga milo rorihon nogi kuma ditulun mantat do kinotuduon do todung kabang toy ko mato. Jadi, sora ko do kointiho toy ko kukulan, sempono no kabang todung dikoyo miampay do karatas tisyo patamo no gindo itsuang do tungs drimos to sisikap. Kada pogi kamao todung toy ko mato dikoyo miampay do longon taralat. Onggoy no wogay kalapas do kointiho toy ko kukulan. Kumpyo no kolidasan tinan dikoyo insodu no toruo COVID-19 diri. Video editing mantat do Kementerian Kolidasan do Pogun Brunei Darussalam.